Dr. Momin Act, Anti-tribal, go back! Anti-tribal, go back! Anti-tribal, go back! Long live! No autonomous state! No autonomous state! Dr. Momin Murabad! Anti-tribal, Murabad! Numal Momin, go back! Numal Momin, go back! Numal Momin, atum! Numal Momin, go back! Numal Momin, atum! Numal Momin, atum! Numal Momin, atum! Numal Momin, go back! Numal Momin, Murabad! Numal Momin, Murabad! Numal Momin, Dr. Momin তেওঁৰ এফএজি বাৰ্ণ কৰিবলৈ আহিলোঁ কাৰণ তেওঁ এণ্টি অট'নমাছ তেওঁ এণ্টি ট্ৰাইবেল তেওঁ যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন লিখাত আছে আৰ্টিকল 244A অট'নমাছ আমাক নালাগে বিচাৰিব নালাগে সেইটো যাব নালাগে বুলি আমাক কোৱা কাৰণে আমি খুব দুখ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আমাৰ লাখ কাৰ্বি ডিমাচা আৰু গোটেইখিনি কমিউনিটি যিবিলাক কাৰ্বি আংলক বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ ড্ৰিমছ তেওঁলোকৰ এছপিৰেশ্যন তেওঁলোকৰ ইচ্ছা তেওঁ নিবিচাৰে কিন্তু তেওঁ নিজৰ পলিটিকেল স্বাৰ্থত তেওঁ কাম কৰি আহিছে এই গতিকে যোৱা 2 তাৰিখে তেওঁ যিটো কমেণ্ট দিলে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আনফৰ্চুনেট বুলি ক'ম আৰু সেইটো আমি খুব কণ্ডেম কৰিছোঁ এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ বাবে আমি খুব তেওঁক কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত তেওঁ এইখিনি কথা ক'ব নালাগে অট'নমাছ আমি বিচাৰিব নালাগে বুলি তেওঁ কেতিয়াও ক'ব নালাগে because this is article 244A which is inserted in the constitution 1969 which provides a creation of an autonomous state within the state of Assam and our demands is our rights because it is a legitimate demand it is a genuine demand it is a constitutional demand so we will continue to demand this autonomous state we will continue to fight for this autonomous state article 244A until and unless the government the central government implemented article 244A we will continue to fight we are ready to give our body our blood because we want to have this autonomous state because it is written in the constitution long back in 1969 it is already 50 years now but the government is not giving us this so in this situation the state government and the autonomous council are ready for talks they are ready for negotiation they are ready for discussion in tripartite talks in New Delhi and amidst in this development in amidst this beautiful amication with the central government state government
with the Chief Minister, with the Autonomous Council and the forum. We have had a very good discussion, amicable discussion. We have a very clear directives, policies, and amidst of this, Dr. Numal Momin has said that going for autonomous state is wrong. So this statement, it is shameful to you, and it is for us, we cannot accept. It is very unfortunate for us. So today, we burn your effigy because you are anti-autonomous state. You are anti-tribal. You are anti the creations of an autonomous state within the state of Assam. So today, we want to express ourselves. We are unhappy with you. We are not happy with your statement. Brother, we want to condemn you. We want to say you are not anymore longer to live in this Karbi Anglong. And you are no longer to become as a deputy speaker. You are no longer to become as MLA in Bukajan LSE because you are anti-tribal, you are anti-autonomous state, you are anti the creations of an autonomous state. So we warn you today, in the near future, if you make any statement like this, we will strongly fight with you. Thank you so much. Political alam la just met nilitum la bangso MLA Bukayan MLA Numal Momin amephi kekai kali just met nilitum nikan plikep suselo ilitum Karbi Akai akan cir mate hemprek kan tim nilitum Karbi Akai mate Karbi Anglong la pen ke nilitum ensil same la bangso hemprek a join pen nilitum kiti kiyang bang pharop ni se aphai bat piklo la bangso nilitum kachisong awe kachisong ke Dr. Momin abangke MLA bangke nilitum man kachilem butong nang tingkong ma mate joklu butong nang buma nakamatama la so yoni si alang li bangke kidam tang tarik hini bang dai thore long alang li hemprek abraman statement ki bang chok jidat halada alang li statement ki bang ke nilitum forum for hill autonomous state movement pen July 11 ani nilitum Assam state government pen talks duelo hemprek abarman la so long ke Assam government pen Himanto Biswa Sarma ta nang chaklo nalitum Karbi Akai long hemprek akiman ke arding kluilo po nilitum Assam government pen ada thang nilitum bang thang alam avilo posi alang bana chikoi dulu lapenge triple talk do posi 3 months bang do po pulam ke alang li Numal Momin na chindak lo Himanto Biswa Sarma I statement ta alang li chinilo chikluyon thomang bong ke India government pen Assam government Karbi Anglong triple talk do po ke chinilo tingai si non bang ke alang li anti tribal mate anti Karbi mate anti state alam si alang li kaningje aposi nilitum la bangso amephi kekai na konglu alang li kaningje bangke nalitum autonomous state jong se kilong lo bote nalitum loss lo puse alang li kaningje lasi alang li kani bang chokche ade autonomous state pen ke nilitum Karbi Akai mate dimasa khai nilitum tribal khai ke enjoy long le pinang se kai sida lasi jasmet pet bangke alang li kani bangke nalitum autonomous state pen ta abisi nalitum kilong lo pusi alang li kaningje nalitum medical lapen ke university ta nalitum long lo pusi alang li kaningje sitame nilitum kamatha ke la chot kali autonomous state lo pulo jante nilitum chief minister do po governor do po lapen la so se chakong ta nilitum chiwan long po buangsi nilitum mathalo sitame nilitum ban alang li anti tribal mate anti Karbi alam kani pusi pini bangke amephi nang kauklo jongsi alangli Karbi Akai lapen inglong arat phan dia chuang he pute nilitung lapang so kachisong mangke ington te lapen ke alangli phan deputy speaker benta pasun vek nang ji puti nilitung pen pasodak pen hang palo ase prabjin pen MLA Momin manke deputy speaker benta pasun vek nang ji lasi nilitung ke hang punke lain lo lasi nilitung mabangke kachisong ing kontelo lasi lapang sini diam sayang tolo si hemprek long letik litom sanse hemprek long letik Tom Sangse. Momin go back Momin go back Momin go boraba Bukajan সমষ্টিত আৰু বৰ্তমান তেওঁ উপাধ্যক্ষ অসম বিধানসভা তেওঁ যিটো ষ্টেটমেণ্ট পাছ কৰিছে দেইথৰত সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আমি গৰিহণা দিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে উত্তৰ কাছাৰ জিলা ৰাইজে দলক ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলা ৰাইজে যিহেতু আজি 5টা দশক ধৰি বিভিন্ন
জাতি জনগোষ্ঠীলৈ 244 আৰ্টিকল তথা স্বায়ত্তশীল ৰাজ্য অসমৰ ভিতৰতে গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু সেই কাৰণে আজি সংগ্ৰাম আমি চলাই আহিছোঁ আৰু তেনেধৰণৰ যিটো এণ্টি অট'নমাছ ষ্টেট যিটো তেওঁ পাছ কৰিছে ষ্টেটমেণ্ট পাছ কৰিছে দুৰ্ভাগ্য আনফৰ্চুনেট বুলি ক'ব পাৰিছোঁ এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ হি ইজ ন' মৰেল ৰাইট টু কণ্টিনিউ এজ এ MLA তথা লিডাৰ্ছ উপাধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ কণ্টিনিউ কৰাটো তেওঁ মৰেল ৰাইট নহয় যিহেতু তেওঁ এণ্টি ট্ৰাইবেল তথা এণ্টি অট'নমাছ ষ্টেট তেওঁ মৰেল ৰাইট নাই তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ তেনেধৰণৰ কোনো তেনেধৰণৰ এণ্টি অট'নমাছৰ ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ নিদিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বৰঞ্চ তেওঁ সহায়ে কৰিব লাগে এজ এ MLA এজ এ ৰেছপনচিবল পাৰ্চন হিচাপে এজ এ ছিনিয়ৰ MLA হিচাপে সেইটো আশা ৰাখিছোঁ Karbi Anglong, Karbi Arat, aning ke oil mangal hello, Dr. Numal Momin, Karbi Arat akisung nangachinine, Karbi Arat akisung teknik bupsi, pini alang li hempreka puthak, labang so jitu statement kipi banga chokchet hektik lo, lase alang li laso anti autonomous state hemprek aputhak, alili kalang lang nangening je banga chokchet pot, ni thoma mong jong se alang li jong se laso alam CNA pulotang te sodak pen dili tum che songji. Jong se alang li jong se laso ame alam jong se CNA pulote ni tum ni thoma am so fe kete ni tum che song pang tangji jong se nang li jong so alam jong se CNA pulote akaron mangale hello ni thoma CNA pulote ni tum nang li ko pina ki siksak do kok pustame ni tum karbi lo chorle asom bendang lok farama tum bendang lok SDC KSF bendang lok kadu go wes ame nang li phan nang iri re nang mabe nang su phantan ni tum na bisar bekti lasi kedam tangan ni yan kini tum na jejak lo nali kedam tangan da kalili kelang lang labang so hempre ka buta kalili kelang lang neng jiulo lasi non ke Karbi Arat parti alam jiupe songalam jiupe kadu go we arat ame non bang thurpang na po garo kusari pendang lok ela inglong asu ana bang thurpak se alang li phan gerang bo jong si ni thomo se alang li so alam chen e pulo tente alang li hem tame gerau ji ni tum alang li hem tame gerau ni arlong tame war jari alang li phan tame mi tame keji lasi Praptin meni tu akapre alam neng jiu elo laso hemprek buta alang li kalili kelang leng neng ji bangke chok che dead lo ni li laso alam neng ji dead nang ji por lo pu chiku bir be tik to ke ni tum nalang li phala bang so che songa bangke ni tum intonte bahlo ni tum ke se pen ar be faram be ke ni ji bangke Implement Article 2448. Who is Dr. Numal Momin to hindrance us? We strongly condemn. We don't like his statement. And in the days to come, if he doesn't apologize to the citizens of Karbi Anglong, we will strongly protest him and we will chase him out from Karbi Anglong. This is the statement from Forum for Hills Autonomous State Movement. Thank you.